Afghanistan tekki kula karo genbu jelero orang Nigeria orang Turki ngara kula tapan sujud ya dan gak bayi tangkuna anak bayi ngara padahal ni gini bekto nika kula nangis sekumen sampai kelampi ihram nika kopo becang kula nangis benih polan saya tabrak orang kula sadar apolong 4 juta orang melarat saya kena tabrak orang melarat setek kena sengkor orang kula nangis benih polan selengkai orang tapi kula nangis nikah aromasa ya Allah jangan kula ternyata manusia nenge Mekah lepade dan Allah dok remepole pagi neng alam akhirat cereng Mekah gambaran kecil akhirat mangkan ada titik persamaan mone Mekah inyami padang masar moneng akhirat pagi inyami padang masar kula nangis nika aromasa teting kau bi Allah yang kuin kelampi ihram soro aromasa pada bi orang lain odire sampai nenang di atas orang lain malah lebih ganteng nenang di babana orang lah akati Syekhona Khalil ata akati Imam Syafi'i kimaki cong orang ngajire mon nas panas nak saya paling raja genjene saya paling ojeng jadi tahu sapai kepai orang ngajir mau kepai ngak reng jual sate tina lah makanya ojeng tahu sapai kepai cereng tak kira mate pak lemate dengan pengajiannya mate sahid mau lemate sahid le jelas warga lain mau sahid mate yang ten bahasa reh menibalik pengertiannya tak pada mate sahid bi sahid mate tak pada ete botol bi botol letere tak pada monete botol beda aing moni sedot seger tapi moni kocak botol lete aing tompes kare butol lah salah paham bi paham salah re tak pada mon salah paham keneng becek mon salah paham keneng rembek keng mon paham salah ya pahdarnya ladar mas jalan alobeng bi lobeng jalan tak pada mak ongguan jalan alobeng bi lobeng jalan ni tak pada bahayaan lobeng jalan mon jalan alobeng cong paling bahaya mengantol eban sepeda keng mon lobeng jalan mengantolan sangkolan Allahumma shalli ala Muhammad on gula tak bit si nomor 2 rangkorangan moncong tibi lah dan gula rok jalan ni bi panitia telpon meloloh jadi rok jalan gula tak sempat ambu ke berung jadi lapar kadang lenjan gula jarang bi panitia telpon meloloh cak ojaan gula kiai enjan gula depan dia nak tangku langsung beri nengakan tepen ki ada apa make kiai beda pesan-pesan lagi ya are toron marin mon galer tebri ngakan ya apes dugalem bayangkan kau tu marung kau pinggir jalan seboran ada gajah deki bataku jang ocok on ada bu soal tata krama harus dibuktikan dengan sholat kong langkong sholat berjamaah beda emas mangken nika kula sering mator bencana ben musibah tak buambu neng Indonesia aneka gara-gara sajen banyak orang abangun masjid tinggal masjid mare seong ke etada Allah tukah
kebaya pecan Allah tang Roma bangun mon mari bangun seongga tadi mon Allah tu kama Allah gempang metoron bencana masih segar dalam ingatan kita anak Gunung Merapi Jogja maletu kade karena beban Gunung Merapi beda masjid nek kenek mapan pernah bersih tapi sayang masjid benih sepeh notop prei ada rengok Allah duka Gunung Merapi pejender bi Gusti Allah meletus mendadak ratusan manusia mate gerem kula seneser Pak Marijan Pak Norok Tompes padahal Pak Marijan kan di semboyan rasa Tompes bisa rasa ebakto tsunami ngantem Palu ebakto tsunami ngantem Palu sigi Donggala semate mendadak orang neka puluhan ribu karena ebakto kasak beda wilayah ratusan wilayah neka gelanan Pak ekenyot bumi ditelan bumi keng bi pemerintah teh aja berita nih mak tako sampean tako polan sampean cek seman bi tase ede jero benih lapangan terbang tacek loh menengkok yang kelakar jauh bi tacek kok pokok men kelaka aman bon ki bon ada gunung rota aktif tak letu bon bakto tsunami ngantem Palu Allah abri pelajaran berharga beda masjid aja lentibi sampai depan katase anu apa nyari penumpang nyari jamaah apalah ada sekali mature menerotor lebih dekat dia masjid aja lentibi alhamdulillah kula merang kabar masyarakat kanto cepon tak rangkorang si anyama masjid ekento setiap bekto si ajamaah apol telakili keluar alhamdulillah dari benyane luar eda lemah dek sekali padahal masjid ini ke logo terbesar dalam Islam masjid ini ke logo terbesar dalam Islam ada contoh gula bekpeka ane ki atah neka bede logo nih tapi dalam logo ini ki ngakui masjid mah ada bede logo masjid ara apa mak beri gambar masjid mak teh beri gambar rombong bakso karena masjid ini ke logo terbesar dalam Islam lambang terbesar dalam Islam panjenengan ke Mekah pasti serbu kada Masjidil Haram depak ke Madinah serbu ajunan Masjid Nabawi Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah saya bangun kada Masjid Kuba Madinah Wali Songo mulai Sunan Ampel Sorbaja sampai Sunan Gunung Jati Cirebon Wali Songo ratusan tahun wafat Wali Songo tidak pernah meninggalkan bangunan rumah yang mentereng yang ditinggalkan Wali Songo bangunan mas mak cukup jadi pelajaran berdere karen odik jauh-jauh bi masjid pesema tina geluma kita abajang kor lemak nyemak ya pola dibudi ne kerobui ada pidato tak omes ya mon beda orang tak kuat ongga ke masjid ini ke musibah aja mak cek kebayan musibah aja karena masjid ini kedalam Gusti Allah ngereng-ngereng kula ningali ajunan ini lebih banyak sepo-sepo mak sepo mak sepo mun tak percaya jejak panjenengan sepo kemarin mulai pengajian jaga jemak depak kecompok langsung akacah akacah bayan je tako pancet aroma sangode
Tareng dingin mungkin ngode antar ke pengajian aden-den abek semprote minyak room. Aduh mula po sepo ke pengajian salata aden-den bau remason. Dingin mungkin ngoden termios takok gengkuk nyango permen. Mula po sepo termios nyango bodrek mak bi 38. Artinya apa? Orang ngodik mau tambah sepo, bi kuburan benih tambah jauh, bi kuburan tambah sem. Lemol semak bi kuburan odik ada ente apa? Ada ente apa? Paling repot orang ngodik mula sepo. Nyalo nak kelebun letak kira tangke, medek maling letak kira kuat. Nora bal-balan, Nora Madura United tak kira ke apa penembakah mengeh nyalon na DPR mulai sepo sampai semelia jangan besaki gambar orang laon tep anu gambar gelap bi orang tangku nangis abini boleh mulai po sepo ya karotong potongnya tengah kita ongke lengang sor lepak bapak mulai sepo abini polere siapa si alahe bu ibu mulai sepo alaki pole siapa si aini jadi si paling tepat mundut hikmah dari peringatan maulid nabi mulai mangken ayo ala ko bejakan cek ngalbengal atigal solat tingkataki solat berjamaah masjid dalam compok dinai solat sun romari je sampai kosong tak isi solat mah orang yang solat ni kamu je doh ya le isa boleh orang yang solat nyame molje mah orang ini menabiah solat Allahu Akbar. Orang yang solat ini jasa tok ibaba mak. Beten tok ibaba. Tapi ruhanin orang yang solat ini ke entar nyambung ke Gusti Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat ini nyamai mi'raj orang mukmin. Arapa menyamai mi'raj? Karena orang menabi puna solat jasa ibaba. Tapi eron reng asolat ni kau ongke entar nyambung ke Gusti Roma bacuba moneda lembereng asolat Roma ni ketera beda sinar solat beda eroh hubungan bi Allah Roma bacuba mon orang asolat Roma ni pernah arapa etohui malaikat malaikat paling seneng noki compon panjenengan menabi panjenengan asolat saya nomor telok Roma becuba mon orang asolat Roma ini kayak gresah celep odik neng Roma je tenang tentrem anapa tak buang buka ojenan rahmat Allah makin banyak reng soki Roman tingkat 2 dari sokina mobil di telok mon mandi ngangkui aing aqua biar apa jale soki orang dari sokin mobil di telok mon mandi aing aqua mon araok ngangkui sprit mon akela ngangkui teh botol betina make getel jarok noro are orang orang soki ugal Roma tingkat 2 mobil telok mandi aing aqua araup sprit akela teh botol keng Roma na peteng anapa tak bisa yaleng emang orang tak bejeng ada sinar solat ada roh hubungan bi Allah si nomor 2 Romaji make soki mapan mak tapi Romaji tak pernah arapa malaikat ada buru kapi anu apa malaikat no kuna bengkon yang tak bejeng si nomor telok Roma make mapan orang soki laki bini atau karmeloloh karena make soki Roman mapan panas anapa ada rahmat setoron make sendi compok nyaman Pak Rahmat
sebine ecelok bu rahmat andi anak laki nyaman rahmat malah toko ni nyami toko rahmat tak lerombongan rahmat keng mon tak solat tak kira ketoronan rahmat becek mon nyamat tak keneng telan telaki makanya banyak nyaman orang tak cocok cok bodoh orang nyaman musolli tak bejeng sekali nyaman musolli bodoh saatnya alim orang goblok nyaman alim orang goblok dari goblok selalu melerok orang le pentol kulis seontap saatnya salim salim mereka kan arten selamat pengecon aja ngak suwet bodoh saatnya sehat orang mengeh kulis seneser saatnya subur benar ya periksa ke puskesmas malah coba pak bodoh orang nyaman selamat benar tapok koreng pas epakalasanya meribut ya tak totokaran saya nggak doa ada baca ada produk Allah Rabbi ufirli warhamni wajburni ini jeritan seorang hamba yang sejati kepada Allah Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni mendoa nih kayak baca sehari semalam panjenengan setiap rakaat doa berarti sehari semalam acereng kalau peto belas kali aja banjir mon orang salat kebanjiran rahmat Gusti kebanjiran rahmat Gusti Allah ayo asolat masjid elem compok dinai solat sunat gimana ki saya nomor 2 mak elem compok jeriah bacai ayat-ayat Al-Quran karena neka saat cereng kanjeng Nabi nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran etang umat jabun Gusti patera roman ban kapi peperna roman ban kapi caran dalam romajia SCN solat senaosa solat sunat saya nomor 2 SCN bacaan Al-Qur'an Alhamdulillah kula merang kabar menabi soal Quran orang kanto cepon tak rangkorang saya maca Quran ada entek bulan pasah ila tak rangkorang setahun sekalian ting lepasaan rame yang ngepe Quran tapi nyari masjid saya bedekolek mon kolek tak ada Quran Rabu boleh padahal mak ebakto tsunami ngantem Banten ebakto tsunami ngantem Banten Pandeglang Anyer Lampung setuju bangunan sebede pengkir tase esapo total lober ada sekali tapi bede situng bangunan villa ini keselamat ketibi bede bangunan villa selamat ketibi mata direbu kumbing tak kumbing akhirnya benyareng keton ientaren ternyata dalam villa ini kah tepan bede rombongan nak ngapalaki Al-Quran pajungi bi Allah ahlul Quran ahlullah orang seahli belajar Quran seahli ngajar Quran nyame keluargaan Allah mon anyame keluargaan Allah odik bakal pajungi kelaban rahmat Gusti baca Quran ya mah Roma coba mau baca Quran celep al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada tang suara saya nomor 4 nih. Mon saya nomor situng ki pakolar bulan decep. Berarti inilah cara noro apa jangkol.
Roma bercoba mana baca Quran celep. Orang luar sing ngedingaki norok cel. Makanya banyak compok mapan keng orang tak pernah bengkono. Mak bisa. Karena roman tak tahu baca Quran. Salah roman tak baca Quran pah karo esereng nyanyi. Nyanyi nih nyanyian posang. Kan bener yang nyanyi posang aneka. Di mana, di mana, di mana, kemana, kemana, kemana. Ada kan nyanyi nereng bingung. Lah ngocak di mana, kemana. Saya sari kakir siapa? Selamat tinggal nyanyi, selamat datang Al-Qur. Kula tak oneng maca Quran kiai, Fatihah mak libeli. Cereng Fatihah hari bujun Quran. Leku gangku baca sehari semalam ngalak 10.000 deh. Bayar apa sih tak kira yokom dia? Masih ngocok aku telu komo. Kula Fatihah tak apal kiai. Bismillah libeli. Cereng Bismillah re pengadan Quran. Kula tak oneng maca Bismillah ya mati bayi. Ada pidato tak omes deh. Bener yang Islam tak tahu macam Bismillah. Manter ngaji ini kan nambahnya kekuatan iman. Lahir batin kaula ajunan. Sing kemarin pengajian paringnya kuat alakoi, paringnya kuat ibadah. Paringnya kuat alakoi, paringnya kuat ajawi larangan Allah. Satu lagi matorok nak potoh, ada sampai tak bisa maca Quran. Pengaji mak gitu. Polan orang makan mundi anak ngaji Quran terus-urus. Apa? Polan ada ijazah teh kening penyare lakoh. Tapi mon anan sekolah TK bimbun etogi sekolahan, norok sekolah bu embun. Akhirnya pak bapak nyawe double. Iya karena mon anan mele pentol embun ngaap saap mele pentol. Harus sepol lempor atau bukan pentol. Padahal nanangetek kare saya jarak nyanyian carpak. Kulo paling mantep ngeding nyanyian. Saya nggak pola rajin sampean bade seti di guru TK, hari nyanyian kan laku oba. Kan bade nyanyian nganeka. Bintang kecil di langit yang biru. Ada nyanyian carpak. Apa bintang re rajaan bi bumi mak. Dumaci beng ada sing ngocak bintang kecil. Apa bintang ada rajaan di planet cong. Lekan cong ngoconakan, nah juga ngocak bintang kecil. Si nomor 2 ekocak di langit yang biru. Langit tak biru, aru atas ro benih langit ro. Aru batas kekuatan pandangan mata manusia. Manusia ini terbatas kekuatan pandang. Aru benih langit ro, aru batas. Sampean tahu sang ngabes langit yang begitu tinggi, tengale gunung dari jauh. Gunung mun aba dari jauh, salah gunung nek alos biru. Padahal gunung tak alos tak biru. Arab pamak ketengal biru, batas kekuatan pandangan mata manusia. Manusia ini tak kuat ngabes Pak. Abes saki jalan. Jalan mun aba jan jauh jan kena ibu dia. Jan jauh jan kena. Tanya ki sere semari depak ke Mekah. Orang dinumpak pesawat depak ke Mekah neng atas ondem babare pada biru ngarom. Jadi bola abadi seti di guru TK laku nyanyian dia oba. Oba daya bintang besar di langit yang tinggi. Mendaya bener. Lemon ngocak bintang kecil di langit yang biru duma umat tahu, duma umat tahu, duma umat tahu. Sengak mak agaduan anak cek sampai gagal tak bisa maca Quran. Agaduan nak foto soro ngaji Quran tak poron mak tokol betes sama letak rogi sambian lambe agabai anak le sahara mak nampu aja mo mak abeting la agabai tarta kacar jong peloy ke pandi mon taon tong nyabe kata codot ada nak anak lanceng jak gelek tak tahu apa kali. Oh tahu aja. Saya nak foto pengaji Quran
mon pagi sekolah SD, sore sabak ke madrasah, male oneng halal, male oneng haram. Sambian mon di anak laki 4, cek berdedi tentara kapi, siapa saya tembak ah. Ijek berdedi dokter kapi, siapa saya suntik ah. Ijek berdedi tukang pidato kapi, ngangkore, siapa saya ngunjeng ah. Ken sebenting cek sampai teh sabak ke madrasah, male kenal halal kenal haram, terakhir sabak ke pondok pesan. Tengah ada pondok nikah hakikatah benih kedunia kebe haki. Pondok nikah rok kotoran Allah, pondok nikah rok kotoran Rasulullah, pondok nikah rok kotoran bujuk. Dadi Nabi panjenengan ndak budi nikah rok norok meraja pondok nikah hakikat sampean rok norok meraja agama na Gusti. Cek kabehaki kebehaki mengeh kebehaki mengeh masyarakat yaki polempong kina bang mara mun tak berjajah Kanjeng Nabi ini tinggal dapat ke Madinah agabai masjid mapolong sahabat muhajirin dari Mekah di sahabat Ansor di Madinah. Kanjeng Nabi mator cakanca kong langkong cakanca sebede Madinah engkau abangun masjid engkau butuh dana langsung ngacung orang. Kanjeng Nabi ulen di tanah 5 hektar pele kama sekarang tuka ajunan bangun kama we or tangkui masjid dan kula siap marengaki ikhlas 5 hektar pada berkapi sahabat sahabat cek sangkenga hewan ane kebanyak oneng banyak telur rajeng ijo abon rajeng kan pantas batabar 5 hektar coba jet soki ibarat telur banyak karena pas boten banyak banyaknya mau namanya ranyeng wak lihat kan pantas telur raja apa badan raja badan yang ngacung boleh kula Kanjeng Nabi tak agaduan tanah 5 hektar kula cuma agaduan tanah 1 hektar kor keratu keajunan silahkan Arab pemakenean cek saking telur aja Pak bekenean Arab Pak bedena aja kenean rajaan banyak tang kita pas beda orang sepaling melarat ngacung Gusti Nabi kula tandi tanah hektaran cuma ndik sancepene compok kor keratu keajunan ngereng biten kula napa siap pagi ke bayi masjid kula keluar orang kon lah ibadat telur are telur no ketik kene ngare Pak ijo manuk nih gini engki nabangki kan banyak etisan kah beda kiai bangun masjid beda kiai bangun pondok beda orang kelanon orang melarat ngacung kiai kula tandi obeng tak agaduan semen saya sombong lagi kula cuma agaduan kanjet du pohon bidan kula pareng lagi keajunan kapi are hebat ya Pak anapa are ibarat manuk telur banyak lha kula segeton di zaman mangken beda banyak telur manuk lu jareng soki karo nyombang semen sasak mana monye wak nyombang sasak api dato jadi sebetul marmer cek mari nyombang sasak sampean mondi banyak telur engak telur manuk duli beli apa rogi kakan dek remaja yang orang soki nyombang semen sasak deh pahe pegalase melarat nyombang kajuh du pohon tinalah seberi sepenting marin pengajian matoro gara pagi pesantren ini karena kula engak kula pidato ini keng neser ke sampean
Ela bang swarga re paki bede tolesan. Tolesannya benih selamat datang. Swarga ada tolesan welcome. Swarga ada tolesan mohon doa restu. Sebeda nika kaligrafi Arab monyen nganeka anti muharramatun ala kulli bakhilin. Artinya cepon Allah swarga kakere haram masukin orang cerek ngeding re baca dung ngetedung ada pengumuman penting re. Orang cerek benetetang ke masuk swarga mah haram munlah haram masuk swarga encan ilmu mantek anak-anak poduk berarti wajib masuk neraka. Saboran gula pidato ngane ke motoro tahu salah bala kasih cerek dinalasan mesan sampai kanjeng Nabi acereng al-bakhil ba'idun minallah. Orang cerek ne kejauh bi Allah, orang cerek ne kejauh bi rahmat Allah, orang cerek tak kelebur bi Gusti. Mak kebaina apa sampean alako sebidak tahun dari cakang alako tengah telengadal are olen alak pe pergem tak toman sedekaki mate jauh bi rahmat Allah abali ke akhirat tetang ke masuk surga kebaya apa odi malah si nomor 2 debun kanjeng Nabi reng cerek kento ba'idun minan nas orang cerek jauh bi manusia peraja compon pemapan compon pesoki orang mun cerek tak kira beda orang entar menamoy mak jadi sampian semenamanya koreng cerek jereng koceng takok koceng re mun ya bureng cerek koros karena mun ngakan jukon pedek sampai depak ketamberuh lebur secerek noro agele ya pas samar padahal sagele aja paling cerek. Saya lebih celaka orang cerek kento ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Orang cerek jauh bi swarga malah semak bi neraka. Mak mulai laku mak latihan lambe ki. Mau nanya melatihan aja nyak binyak gitu mak. 2.000 3.000 5.000 deh mak. Karena orang mau biasa cerek mak pas asedekah rame rangaria orang mon biasa cerek pas asedekah rame rangaria aro biasan seker pekeran tele kelenger mah jadi latih kade are jele gele are tang pese tibi ngebedi bungkoreng haram ngebedi bungkoreng ban kula alhamdulillah kula make celok kiai kula syukur mak kepesereng kok ki genah mah iya mon yameya 100 mon yubiyu 50 lah karena kok kepeseki gena aja cocok kok mak jadi kula kepese tak gena aja kula res beres kanto bedereng sakit mak itu lang rawan naweng tinggal tahu pese to 50 ngarik mandelik jujur ada sihir paling mantir mau tanya sihir paling mantir ada gen peceh engak ebek to sampean ngadep pelian apa be kan banyak dengan asam pajong porkelap mateodi engkok mele boro abu porkelap mateodi engkok mele boro ding bisa temor akhirnya tengah malam bisa temor mak eta moyen lebet depor eta bisa merah biru ngalle mak ngalle ada sagele de pengalaman nih mak stop Allah kanjeng Nabi ini paling tak seneng kereng jerek bedereng jahat tapi lambe ini ke Allah seneng kan bedereng jahat tapi lambe Allah seneng kanjeng Nabi seneng anapa jereng orang le jahat mai keseneng gara-gara lambe
polan lambek ni ke sifat Allah. Mun sambian cakang ibadah kiai cakang ibadah Allah tak getun mak kepentingan kiai jadi kepentingan sambian ibadah Allah make tek sembah bi sambian pancet jadi Allah. Tapi mun lambek tak sekabin orang bisa dong. Lambek ni sifat Allah. Ayo sensus lagi. Sambian Paleman, tetanggan sambian bener-bener compok bitong. Bener-bener compok tetanggan sambian. Pah tengaleh bener-bener pasal lambek ada segala. Ada segala melarat jadi orang lambek. Padahal ada cerita orang cerai ke soki, ada cerita orang lambek ke malah. Bade se oneng Syahrini. Baca gela arutang sebopor. Iya yang bade Jakarta. Alen bade nang India lake nyaman Sahrul Khan. Syahrini ini ke artis bintang film paling kawakan keng paling lambek lamben Syahrini ini ke mekala Oma Irama mon Oma Irama karoto kang ngarang lagu judul anak yatim keng nyantunin anak yatim tak apa teke dingkopeng tapi Syahrini 2 tahun seto bongkor ngompol lagi anak yatim disantuni takgung tanggung petongnya bunak anak yatim Ramadan beri sekompol lagi bisa ini 10.000 anak yatim sejabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tengale saat ini benih tambah melarat tambah soki artis paling soki neng Indonesia Syahrini dari sokin Syahrini Syahrini celana de lemah ada 200 juta olah sebinin sampean mente cek melaki mengeh Syahrini mau nenteng ngetas nih kene ada paling mode 500 juta dari sokin Syahrini ini kesampe endi pesawat pribadi endi kapal lu mararembegan kana reng dina ne makarocet pancet di tosari derem mak karocet pancet di pickup apa caya mana kosomalun min sodakotin bal yasdad harta ni kah dunya ni mun sedekaki benih tambah ke orang mak kong langkong kebai ponduk bal yasdad beli dunia ni mun sedekaki bakal tambah bes kok bah torona 1 jam setengah dia ya polana semonceng gula ya ibe haki mongkaro kaki 1 jam lah palingan mak pagi nang akhirat bada orang masuk ke surga saya nunduk je ke tak kau sampai nyap-nyap jangan panas lah nunduk akhirnya stop di malaikat Ridwan demag ke masuk surga dan orang apa jaminan kake apa telan kake masuk surga ulah haji mabrur mon haji mabrur masuk surga engki encan siapa ulang encan siapa gula merang dari kebai haki gula merang dari ulama dari kiai dari remajan malaikat Ridwan imon karo kake oleh ngeding kiai na baga ada canggolang coka kok ngeding nyol manyol nang ada pagi suarga laki sabah ada nanang dina haji mabrur lah mabrur kayak nang dibudi kalau mak kain sabah ada bada orang boleh jalan demagi dan malaikat masuk surga endi telan telapak endi jaminan apa pula bangun masjid mana bangun masjid surga engkin can siapa pula mereng di kebehaki pula mereng dari ulama dari kiai cek karo olen ngeding ni mak nyol manganyol lagi nanang dina hidup kiai sabada banyak orang masuk surga pun di jaminan masing-masing gara-gara mereng dari ulama ben kiai tak tangke bi malaikat seronang beriudi tapi terakhir adalah
Are hebat. Terakhir are orang lampu masuk surga. Etanya kibi malaikat. Dema kake ke surga. Apa jaminannya? Kula lampu. Mon lampu masuk surga. Enki. Enjan siapa? Cepon kebihaki. Cepon ulama, cepon kiai. Ijak reng kaki karo olen ngeding nang dina kilo kiain pemasok kado. Panyanter kebihaki mak. Malaikat kula mon kareng lampu ngalah. Tikal ba ada. Kula dibut. Karena ponduk kula dadi gara-gara ni kesenyombang. Ane ko ba? Kiai ngalah mon kareng lampu. Ngalah. Apa? Amin. Bangunan apapun tidak akan pernah selesai mon ada orang lam. Lah sementara perjuangan ini kesekutunan ada lah kartunya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum enggak ada. Mon orang sekisoki beda bangunan pondok madrasah masjid jangan nyombong tenaga. Saya sombong aki dunyan. Mon sesoki pa nyombong ngangko bedi kapi. tak ditetir. Saya paling mulja orang berjuangnya pertama bi amwalikum bi tunyan bada baru wa amfusikum kelaban jiwa raga gimagi tikal mak sampean bikule tua kia dak budi receken manter tambah lancar tambah gempang tambah jember halal barokah manfaat epatetireng lampe taka hajat aziarah ke Mekah Madinah amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma nih kamak sebisa sampai boleh dari jauh cuma nyampung doa manter moga kelaban barokana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendidikan sebagai kantor pondok pesantren Raudatul Thalibin manter dak budi berkembang pesat maju barokah jaya ila yaumil qiyamah nak foto saya ngaji kantor sekolah kantor manter ngaule ilmu sebarokah tormanfaat kaula ajunan manter kita tambah umur sebarokah tambah kekuatan iman lahir batin bila paki depak kajal setajana dalam kebadan husnul khotimah nang akhirat polong bikus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong bade swargan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sekentoh manter bade manfaatah orang lebih memator nyuwun pangapora wa akhiran hadanallah wa iyyakum ila subulis salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.